ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryetay o itaalawas ana paulwan, babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak kayat ti agtatakaw a babaunan. Diyak kayat ti nakusit, kan diyak kayat ti sadot. Wen, madam. Kan diyak pay kayat ti narawot a babaunan. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo. Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan ka ba ilang trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di. Wen, madam. No adda madadaal mo agamit di ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamat gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan kay ti panagluto, Felisa, balasang ka. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayte, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rot, nana. Nagsinnaruno da api musay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita. No diti agor noong. Para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay lang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wen, Felisa. Ay, oray siyak. Saan nakpay ang makaturog? Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita ah. Wan nga rod. Oh, Ha? Sir? nangigak iti naman tayo at siya. Atoy, sagagay sa tayo. Ay, thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa, rumuharak ko maitay. Ang nakita kay mat ditoy. Iswa, nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Agi-istorya tayo man kidi. Kaya't ko maamuhan ti may papahan iti biyag yun. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay laong ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tananang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka diti inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo. Gaputa na saya at kakabsat na. Uray kayat ko ti agadal. Angam, isudalatan ati ipang pangrunak, sir. Nasaya at kakabsat, Angie. Sikahin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti day ti abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawat ak diti balayo kas babaunan. Agmay sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak a babaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ijay. Aging ka, anaawatak diti balayo. Nagloko mat na itang amo mo. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na bale? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na. Agyaman ak, makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari. Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasinga. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag ak itay simrek kayo. Pasensya kayo, Nana. Ala maturog tayo. Tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, Nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha? Carla,
Madam ati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa wamitisang utilamisan. Ita lang amin analagip ko, iso dinamag ko. Kan may sa apay nga gikat ni Linda. Kaya patigsapay mat nga trabaho. Ay, diyak kaya't ti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw ditoy, Linda? Siya kon timakamo iti sweldo. Senyor, Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timangted iti sweldo yun. Anya ti kayat mo asawan iti nasaom itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Uwem, siya kon. Iti anya aga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanyak. Nasaw kanyak ni Angie. Adi mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga ro, tagpapaadal mo iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan. Awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among aramiden. Nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kayat at tumulong ak iti negosyo. Gapo tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga orayawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, adakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Aniya? Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbayam. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga guro-uray ijay. Anya? No nasaya at ti aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado, nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang no awan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos ti pagnaedam iti masakbayan. Anya? Isong agbalbaliw kan, Carla. Naimbag man, takabaulan nyo, ti agisursur itilako yun, nana? wan balasang ko. Sana bale, tamagatang mo't amin. Kan, presko, dagitilako yun. Pudno day tako na ang balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y matibayad mi, nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat itilakok. Swerte, ti busat yaw. Talaga, nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami itilako yun, nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da jabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kaya't mi at tulungan ni Nana Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak mi. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Anya ti kayat mo asawan? Saan ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Ay, nagpintas ka. Iso adikan agungat pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina. Ilutom mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, jak kayat Pep. Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumuntra. Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aloto ti ikan. Kinatsin ko idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti ibagana pa friend. Anya akinats in. Di na pala pinalpas ti ibagbagana. Ngam nagsawa kon. Aha, kasta? Ngam apay adi mo pa'y danggan ti bagana. Kasanumat ngamin. No naluton ti kayat na, pagamwang taagungat. Arumbang kano asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggen no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta,
Ison ati si daan na. Ngamno di na kayat, di saan laang. Agluto iti si daan na. Sigurado a pagsasawan na ka manan. Wanong kabilan na ka. Jaknot itulok akabilan nak Ala, agluto tantap na malpasan. Dito'y amanganda Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Wan, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan kasinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko, ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam, no ka ano, tagbakasyon ta. Ken, nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken kadipay. Agad na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, nga awan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, no awan mo't katulungan ta. Naimbag ko no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawan, apagay-ayamam ida. Alang nga rod, agbakasyon tayo. Sige, iyo. Awan ba ko nakititaitan? Isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaaliwak sa damat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. No jak ida isurot. Ha! Nukas na nga rod. Nas ka na makisayan ti swelduda. Tasaan mo't aditi balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masakbayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo. Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Ha! Saanan? Ado ti pagnakita. Ala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaaliwak sa damat. Naisagana kong dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo kani Anjing ay. Naisagana yung tirumbang nga itugot yo. Wan, sir. O sige, urayan tayo ni Frank. Tajay van natin aramatan tayo. Isulaki din naitan. Ala, agsagana kayo, Felisa. Wan, sir. Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap na agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ha! Ngamsan da agbindot, gaputa jak o manugot. Isuda ababaunan laang. Aha! Saan na mabalin? napintas da Anjikan Felisa, madam. Kang runaan na, nasaya at ti ugali da. Saan adakes ti panagpampanunot da? Di mo iday kalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan da Anjikan Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Oray kanayon nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo tamasusulduan da. Sa bali, ti ugali da Anjikan Felisa. Numay sa kadakwada ti mamanugang mo. Sigurado ang naragsak ka mo ilaan. Sumardang kan! Awan ka isaskan dagiti bagbagam. Pudnot imbagak, Felisa. Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagamam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak? Ngam, pangasim ha? Tadinak ko maliklikan. Kaya't ko may parik na ti panagayat ko kan ka. Gustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Ngamin, sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababaknan. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laan. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat ang mariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na ko rapayak laan. Ikagumaak ti makalpas to iti panagaadal ko. Nasaya dahil ang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong kan ka. Tapno matunoy mo dahil ta. Adda nga tamabukal nga ayan-ayat kada Hubert ken Felisa. Papagayam, di uliwayan na denggen tituloy te seryetayo itaalawas ana paulwan. Babaunan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon
ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakastrat ni Felisa kas babaunan da Hubert. Kat dita, nakayawan adagos kan kwa na ti baro. Iti may sang aldaw, inawis ti kasinsin na nga agbakasyon da kuma. Imanugot ni Hubert, ngamnas ken nga isurot na dagiti dua ababaunan da. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Ngam iti panagbakasyon da, iti igid ti baybay. Impaksa ni Hubert ti marikriknana ken ni Felisa. Impagarop ni Felisa nga agang angawlaeng ti baro. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan na ko man arabakan iti kasta, Sir Hubert? Jak kayat amariribok ti biyag ko. Adda arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton uyan. Tauray na kurapayak laang. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Nasayat dahi tang harapap mo. Kahit si dadanak at tumulong ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert, Napudnoakan ka, Felisa. Amin ngayon bagakan ka. Nagtawad iti kaunggak. siyak amay salaang ababaunan. Anak ko rapay, agayat ka kanya. Saan aday ta tinakitakan ka? No di ka ti kinapintas mo. Sir, Ay ayatan ka. Ket tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ka, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua, tamangan tayunton. Nakita ka nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan ni Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasan apagang angawan ti gayem ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni kasinsin Hubert kan ni Felisa. Ha? Dayta ti pudno, Angie. Sigurado ka? Ay, amangan no pagay-ayaman na lang ti gayem ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakita a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Un Angie. Ngamno ita, na inlaven ni kasinsin Hubert. Felisa, anya ti inaramid yu kan ni Sir Hubert ija igid ti baybay? nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips pasama? Awan, apay ko mga ag lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan-ayat? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Agbagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Diyak kayat. Oh, apay. Diyak kayat tingumisit. Ha? Nurabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay adamagam kanyak? Asino dagita tattao? Dagiti dua a babalasang a babaunan niyo. Akan na ayon agumatang itilakok. Ay, Jack mo, pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya, Kat tilangam, kasla Dracula. magsursuron ka kadi, sika bakit? Saan? Ibagbagak ti pudno. Kan, aday singasing ko nga aramidam. Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam.
Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namiding at daan-daan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayat nan nga agawid ak ijay balay da. Tasyak ka naw ti mga awer iti buridak da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali dahi ta manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balay da. Ngam kaskas day adinak kayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balay da. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaisaw, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikatan na kaun kas babaw na niyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papanak. Pasensya mo ni Carla, tagas tsaya talaga ti ugali na. Ayun, sir, nairuwa makaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lang ta babaunan. Saan ka marigatan iti trabaho? Gaputa da Felisa kan Angie akatulungan. Pagtitinulungan nyo ti trabaho. Wan, sir, kat agyaman na iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibagang pedagiti kayat mo at putas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, guston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayatyo. Ibagayo amin na kayat yo. Guston, sir. Adun dagito ginatang yo. Amangan mo di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Guston, Sir Hubert, Sir Frank. Ang sublita yon i Jerry Sword. Manungal daw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayam, tag-enjoy da. Naglalainganan da kita dwa ababaunan. Tabapadala ang agaliwaksay, kat maswelduan da pay. Pagserbyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga lumay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka ni Hubert. Kat adama pasamak kadakwada, sa paikalay sa iti anak ta. Ah, Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. awan mabalin mo, numay sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anyo kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan ko na, tanapinta sa balasang. Adadama na yun nga awan makunakan ni Felisa, gaputan na pintas mutlang. Jak kaya ta mapasamak ti pagdandanagak. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, doon nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di ba'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya? Amang ano nakakaasi ni Nana Linda, akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputa nabuntog ka nung agonggonay. Ala, agawit tayo nga rodan inton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dua aldaw a panagaliwak sa'yo. Sige, sikati matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rod arumuar. Ala, wanan. Agawit tayo niton bigat. Ala, mapantang rot iji-igit ti baybay. Ipapastatag lang eh. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir. Nagmayat at talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat abuy-buyaan da iti daluyon. When kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsyakmat nga rod amu ti aglangoy. Ala, umay ka. Kipinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Ay, saanan sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Eh,
Intan, igamak ti imam, tapnosan kang agbutan. Basta di nakibatan sir. Wen, di kag danag. Siyak ti makaamukan ka. Kitanda Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiayayayam da iti daluyon. Anya di kaya't asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands na. Awan mo't dakas na. Kaya't kadi asawon da ita nga isudan. Kasi tinamunak, awan dakas na. Hala, umay ka? Mapantay iti ayanda. Ay, diyak kayat. Dito yak latan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabuti nga kiti daluyon. Kumpat ka kanya. Tapno mapukaw ti buteng mo. Ay, saan wen, sir? Alakit din. Intan. Sir Hubert, ang mga no maibatam ti imak Ang mga no yanod na pitaluyon. Di kag danag. Saan kang ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag nga rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Ureda kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo dita likod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy! Nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kan kuana. Kasinsin. Si kaman matiag maneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Kita mo kiti panagmanayhom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadaanon tayo dito'y balayo, kasinsin. Uwan ka sinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabi tamang isagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung nga kasinsin. Agmerinda ka pa, sakbay nga gawit ka. Ay, kasladyak kayat apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasayaat mo tasimangpot kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin. Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti merindaon da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Ha! Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya! Agraraman ka talaga babaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank No di kat iso tinangaram kanyak. Agayatak mat kan kuana. Iso at sinong bata kun. Agraraman ka talaga babaunan. Sika, may kamag iti pamilya da Frank. Amay salaang ababaunan. May sa kababaunan nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaang. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamang isagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Tama nga numataktakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka. Kaya't ka kasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di. Nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie? Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kayag danag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Oh. Kunakon ka takas na ti planom. Ha! 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 Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Pudno nga ta, apagay ayaman laang ni Frank, ni Angie. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Madam Carla. Gaputa saan pailaeng asimang patda Hubert. Kanda iti babaunan, manipod iti panagbakasyon da. Amken na nga amangan no agpaaram dagiti babaunan.
kada Hubert kan Frank. Naragsak met dagiti upat iti panagbakasyon da. Adda nagkinaawatan da Angie kan Frank. Ngam saan pa'y asinungbatan ni Felisa ni Hubert. No pa'y madlaw ni Frank, nagkinaawatan tirik na dagiti dua. Simang petdan ijay balay da Hubert. Idi kinasarita ni Madam Carla ni Frank. Dinamag na nupudno nga adda nagkinaawatan da ken ni Angie. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ana paulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ibagam tipod no, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo kani Angie. Di ka agdanagan ti. Tapagay ayamak lang ni Angie. Ha? Kunakon kat akas ta ti planom. Ha, tidang nga ababaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapod no kakenkwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka nupod no tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namat nga awan. Ngamin, iti ka dito apod no. Sigurado ama amuan da ito'y dagiti nadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kay agdanag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak laeng. Kalpasan ti amin. Panawak tumat laeng. Saan ama ikariti may salaeng ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamoten iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan kani Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbaga ni Frank ni Madam Carla, Felisa. Anya ti imbaganan. Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ni Frank. Nupudno nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas ta tinasauna? Wan, Felisa. Nagsakit matan. Gapo ka dito may saak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kankwana. Angie. Diyak kaya na makita pa'y da dya tao. Nagbabawi ka na kiinagakankwana yung igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayan. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagijay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Kaday tay pada tayo abak nang. Diyak kayat ti may salaeng ababaunan. Kasanon no may sa ababaw ng tikayat ko, mama. Saan nababalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa ababaw ng tikayat ko. Tinapatig kanyak. Ket nasaya ti ugali na. Saan nababalin? Papanawak na gidya ababaunan tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak mat nga ro dito balay. Anya? Wan, mama. Pumanawak mat dito balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw! Diyak kayatan ti agayat. Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie. Anya ka diti pagsangsangitam. Ay, di balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inalilaw na lakano ni Angie. Hidakas na. Naging inagak da pa iji-igi ti baybay. Anya. Nangag ko nga minanasauna ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kun pagang angawan naklaan. Tinasaya. Agsarita kayo at wabalasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasimput da di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kung diyak kayatin amangad ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kasta, Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput da di atao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, madam. Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom. Tapumanaw kan diti balay ko. Madam? Ket jak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Ha!
Amok, Felisa, ang gusto ka ni Hubert, ngam di ka kayat para iti anak ko. Madam, Isa pumanaw kan diti balay ko itamot laan. Tano di ka pala pumanaw. Siya ko na mismo ti mangirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. sige, madam. Pumanawak, itamot laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pala ang ti pagnagdak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Ay, nukas na. Sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan, di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Boss ta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mangtagtagibasit ka data. Angie, Angam, napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda, kaasimat. Anya nga tano isurot tamot. Ha? Wanan, kaasimot. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie, Ay, mabit lang tayo nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, taagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan ka na kayaw. Husto ti ko nayaw. Agnegosyo tayo laangan. At damot basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Anya ti makunam, Felisa. Umanugutak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanin abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat ta nga uray mabisina. sige. Kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamot laan. Pumanaw tayo diti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawan mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, siyak laangan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya, Nabayag a panawon a nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon ngagnger-nger. Ngagsapsapol iti sikbaban na. anya. Inkamen, Madam. Nauma kami iti ugalim nga amo. Gaputabak nang kan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kami atalaw. Kita man tilaing mo ita tapumanaw kami. Sino tinagko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kami. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-ura yun ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Ha, pimanaw dan. Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Ngam simurot mo tandagit ay dua. Ha, makamuda iti biyagda. Auntie, amo ka din ni kasinsin Hubert at pimanaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay nga min a pinapanaw yo, Auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Amangan no ni kasinsin Hubert tinapasig kan kwa na, Auntie. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Ngam simurot ket din dagiti dua pay ababaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, Auntie? Eh, diyak mo! Awanan bibiyang ko! Nga uray pa'y maturog da iti igid ti kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Oray siya kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaapumanaw da ijay balayo. Tay nayabak la kumaidan ijay balay. Unay mat nga may ni Mama. Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani Mama ti masurot? No pakasak ng tipusak. Sa pulat ni Felisa. Sa pulan ta ida Kailiw ko na makita ni Angie. Sapay ko mata makita ta ida. Ngam ti parikot. Sa dino, ti pangsarakan ta kadakwada.
Adto ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman balasang ka. Ay, nabara ita panawang. Wing nga rod. Ay, makaikawala ang atalaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ita, may salangan akwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang asilid ti ayan tayo. Pasensya kayon tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka makiti pagtaangan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, Nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damat ka dagiti asawa da. Un arod Anjay. Ala, saan nabalin, Nana? Ada kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay kumatagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apukok kada kayo. Angie! Ada ka di parikot? Kailiw ko ngamin ni Sir Frank. Saan maggaya manapudno ti panagayat na kanyag. Amok, Angie. Ay ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasingput day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingput. Angie, Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Isong awag aklangan. Tagsarita kami. kunak manulikli ka mon. Kaya't ko akasarita. Isong awagak tagkita kami. Amwag tipud no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay ayaman nak. Ikarkarigat akong nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito ruwar ti gate yo. Apay ajak makikita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuda ti swertek abwe namano. Tamalako amin alako. Anya ka di dagita lakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatangak. Ay, saanan, madam. Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya, Sige, inakon. di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mat anasaya at ti ugalim. Sige, madam. Inakon. Na, Ingkalaangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. nangan ka din, Flavio. Un, nangan kami ni Hubert. Nangan kami ti restaurant. Anya, kat, apay asaan ka nag-take out iti ka na? Pangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Makamu kang agluto iti kanam. Mangsapulak iti sa bali akatulong. Saanan? Diyak kayat. Asino nga ron tiyagdalos dito'y balay? Sika! Aramoy na mami na trabaho dito'y balay. Tangay pinapanaw mo dagiti babaunan. Nagpintas matanda ito nangawisam kanya ka restaurant? Sir Frank? Un Angie. Manmano ti tao ditoy. Isua ditoy ti kayat ko pagsaritaan ta. Sir? Diyak makontak ti cellphone mo, tunggal umawagak. Isua pagyamanak. Tas ika amis mo tinangawag kanyak. Sir Frank? Nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapun no kanya? Kat pagay-ayaman naklaang. Pasensyakan iti dayjaan ang ngag mo, Angie. Kan pasensyakan, no di kan nasarsarong karan. Adda ngamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank? Di na ko nawagan iti sir. Frank ko namlatan. Hangga po tagayan ayat tamat. Diyak ka mo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi pailaang, Frank. Ngamjak amo no napudno ka kanyak wano saan. Ngamin, may saak laang ababaunan.
Agkatuluyan nga ta, da Angie kan Frank. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryetay o itaalawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinapanaw ni Dunya Carla ni Felisa. Gapo tadi na magustuhan, ti panaglangandakan ni Hubert nga anak na. Iti ipapanaw ni Felisa. Si Murot mat da Angie kan na Linda. Saan mat asumina iti panunot ni Angie ni Frank. Inawagan na, kat nagkita da adwa. Tapnupan ken na, nupudnong agayat daytoy kenkwana. Itagagayam. Denggen tituloy te seryetay o itaalawas anapauluan. Babaunan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Di na ko nawagan iti sir. Frank ko namlatan. Gaputa agayan ayat tamat. Jak amo, no kaayan-ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay, idi pay laeng, Frank. Ngam jak amo, no napudno ka kanya kuno saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Napudnuakan ka. Tinangag mo idi, ana isawang ko. Idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ana impuswan day jay. Nasa oklak tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank, Matapobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napudnuakan ka. Nakasagana ak amang ikalay sa kan ka. nga uray may saak laeng ababaunan. Saan anas kanday ta? Katapno awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanun dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda ti nasaya at ti Masakbayan na ngam iti siya. Saan naparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank, Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address mo? Wen, kabisanok dito lugar. Gapo tataga dito'y dagiti daduma agagayam ko. Sir Hubert. Mabalin ka dero, Marta. Ipakada ka kanina na Linda. Sige. Sikati masurot, Sir Hubert. Sige laeng baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakken kwa na, baro. Kat naragsakak para ken ka. No isaw ti makatuluyam. Agyaman na. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngem no napudno kayo ken ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo latta. Wen na. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakken kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert. Ay ayatan ka. Day tatipod na. Sana ka maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik nata. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayuak. Tapno awanin ti parikot. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko nga, tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Wen, awan sakit tinagam ko. Gaputa na aklon ko asaan asikati para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita, kan iparitnak ti kinapudnokan ka. May saak nga ulila. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka, kan iti pamilya. Ti kinasaya ti ugalim. Day tatikas kanan, Felisa. No ita, saan pa'y ati maipapan iti ayat ipang pangrunak? No di ka ti maipapan iti Masakbayan. Asya ka may sa ababaunan. Adamot kayat ko aragpatan. Si dadana ka tumulong kan ka. At daaklat na iti likodam.
Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo ititunggal maysa. Kasta ti kuna ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, idi paylaeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaiso, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasan ko. Saan ani dunya karla ti parikot. Taamok nga inton agangay. Maaklon nan tumadlaeng ti amin. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo balasan ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. wan, Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tilako tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti Soki tayo. Ay, maragsa ka unay, Felisa. Aganos tayo laang. Awan pa panan na. No di ad-ad-ado more as ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan naman kasarak iti sa bali. Ay, Ngam siyak. Hay. Kayak ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, saan ako kaya nakasagana? Urayan ka ha? Orayon na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang. Wen, naimbag ka ni katawan parikot. Ngam siyak, nasungbatak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan. Tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. No talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kuana? Kasta ti kanayon na nga ibaga. Nga agtalakak kan kuana. Oh, anya pa lang arot yung urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman manuka nga agawid dito balay, Hubert. Amo yumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya ko nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin agimatang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan yung tibiyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusungbatan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kaming ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanan, iti babaya kayat ko akatakunay na itibiyag. Siyak ti mangad din. Naglalainganan da dya Feliz a mairanod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa nikwana. Day tala kinabak nang nyo ti pampanunutan nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali a mairanod. Pwes, kukwayo lang, mama. Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak. Awanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kanto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Manipod ita. Di kan kayat a makita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yun alaksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige! Pumanaw ka diti balay.
Kat saan ka nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parbang. Nukasta pumanawak mat nga rod. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan tayo din ti may papan kada Felisa kan Hubert. Nakunakan ka. Asaan tan napakibiyangan ni Hubert no maipapan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatong pala ni Hubert? Gaputan na pudno ti panagayat na kan ni Felisa. Kadakan kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon, nusubag to pa'y matlaang. Sige. Ti kinabak nang mo ti pagbalinem nga anak kan asawa. Tauray siyak, pumanawak mat dito balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na ti pudno aragsak iti kaunggam. Anya ti makunami ti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Iti na minsan, inawis nak ti gayam ko a babae iti dayto adiso. Kayat na dito ti pagsarsaritaan mi, tana ulimat. Gayam mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Ah, kasta ka di? Ang ita, isoda mo't lati nagkatuluyan. Ada ita ni Manila. Ada negosyo na. Naragsakan tilin ng nga agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, amom ka di, no apay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyar. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik ng kanyak. Hubert. Ay ayatan ka, Felisa. Hubert. Kaya't ko amangag, no ay ayatan na ka di, wano saan. Juan Hubert. Ay ayatan ka unay. Daytan. Elisa, Inalakog na, Hubert. ay ayatan ka, Felisa. Ay ayatan ka man, Hubert. Kaya't ka nga kalay sa iti kabitan na panawan. Paikalay sa akin ka, Hubert. Iso da ito iti kunak a sorpresa kan ka, nasumbatan na. Nagpintas dahi ti abalay, Hubert. Nagpintas ti aglawlaw na. Daytoy abalay ti pagnaadanta. Ha? Kwartak tinggatan ko iti daytoy abalay. Nagtaod iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sata. Dito'y tan nga agnaad. Ngam. Awan ti rumba nga pagbut ngam. Di kagbutan ka ni mama. Ken saan nga iso tilapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Umunag ta, di na balay. Adto yung ti meriendayo, Sir Hubert. Nagyaman na, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gaputa agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa uni sir kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, taitalaang nga impasyaryo ditoy. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnaad, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaunan Kayat na ti agadal. Iso at tulong nga ka makaadal. Nasaya at no kasta. Ken kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tap na makalpas ka iti panagadal mo. Amin, kat ipaay ko ken ka. Basta pagsayatan. Sige, auntie. Agkape kayo pa'y. Agyaman ak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka kasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ka ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kuana, auntie. Kayat ko lang ang amaapuan no sa dino ti pakasarakak kan kuana. Amangan matmusaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no pakasarakak kan kuana. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige. Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kayan ayat ko ani Angie. Kaayan ayat mo at talaga ni Angie ababaunan? Wan, auntie. Day tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunan. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda.
Amang ano dang ranyo ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kaya't ko ang makasarita ni Felisa. Ibaga nga ta ni Frank kan ni Madam Carla no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, di uliwayan adenggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo ti Masak Bayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagsarita da Angie ken Frank, kat nagkinaawatan da. Inawis ni Frank nga agkalaysada, ngam na kuna ni Angie, asaan pa'y anakasagana. Iti may sang aldaw, simmarungkar ni Madam Carla ije balay da Frank, tapno damagan na iti baro, no sa dino ti ayan ni Felisa. Gagayam, denggan ti tuloy ti seryete o itaalawas anapaulwan, babaunan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Agnanaad da iti may sang apartment, anti. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko, ani Angie. Kayan-ayat mo at talaga ni Angie, ababaunan. Uwan, anti. Day tatipod mo. Oh, tiyawanan pa in nga Angie. Talagang agraraman da ababaunan. Anti, iti day ta pa nagsasauyo. Jack kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dang ram ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kaya't ko ang makasarita ni Felisa. Anyat ibagayo kan kwa na, anti. Kaya't kula akasarita. Saan ko adangran? Dayto'y gayam ti pagkarkarit yo ang negosyo yo, da kayo ababaunan. Apay, nangalaan yo ti pinagpuunan yo. Ta small grocery matan, dayto'y istoryo. Da ka di Frank and Hubert tinagtaudan ti pinagpuunan yo. Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken Nana Linda ti pinagpuunan mi. Ket ita, imma don tila ko mi. Nukasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan yo. Kwarta mi butlaang dayta. Wen, ngam pinaglingutan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Ha! Nagkarit kan nagsarsarita, sika ababaunan. Gaputa sa bali ti tuno ti sa uyo, madam. Akas lakit din libre nga interview ti kwarta. Idin to ta naglingutan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto iti balayo. Siguro, nakataptapo kan iti balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, husto daytan Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, tayin may kayo? Kaya't ka akasarita. Sige, madam. Umay kayo. Mapantayo iti dayji abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kaya't asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amuklatan akasta ti sawan nyo, madam. Ngam sorry. Gaputan na pudno ti panagayat may iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apaikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak day ta babaunan? Asika amay salaang ababaunan ti agbaling nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palak. Saan ada kayo? Napudno akan kuana. Kat iso laang ti lalaki nga ayatek tong palibyak ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adaywan ni Hubert. Ala, ingkay again roll. Ta ituloy yu ti agatal. Siya kun ti makaamu iti negosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Ay, marigatan kayo lakit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laangan tay doa ka anakak.
Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay dito tapno ada kadwayo. Wen balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit at talaga ti panagsasaon ni Madam Carla. Wan Angie. Sa bagay, kabailan ta dayta. Iso sige. Ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa. Makaritak at talaga iti panagsasaon ni Madam Carla abak nang. Gapot tabak nangan. Tagtagibasitan na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit apa nagsasaon ni Madam Carla. Kat pagbalinan nyo akarit iti biyagyo. Agadal kayo, aging at makalpas kayo. Ipakita yu kenkwana. At ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Kat kabailan na ti agbalin a profesional. Wen, nana. Husto kayo, nana. Aramidan mi ti amin a kabailan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Agyaman na ka? Nakadagas ka man dito apartment ni. Gapo tayo oras-oras sa kailiw ka. Jack makaid na, no di ka makita. At adan amayin lavak kan ka, no kasta nakaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam, kaya't ka tulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan agenrol, takuyugan ka. Siya kung timaka mo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap mo, arapaap kumatan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanyak. Maawatan ka, ang ambay anak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Ket ni mama, pangasim ko ma. Tadi ka agimula iti sakit tinakam kan ko na. Amo ka makaamiris tumatlaan. Ket pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Wan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kan kuana? Ipagpagapukan ka, gapo taay-ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Ket aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayong agpada, Angie, Felisa. Wen nga rod, Frank. Di kay agdanag, tagagat kami nga agadal. Rumbang lang, ah. Itigas ta, maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisina kon. Ay, awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan iti restaurant. Sa bagay, uray ko naan mi nga da kwartami. Sigurado, ada kayong matlaang titaya. Katun Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga gaw-awit iti balay? Naumag iti panagsasaw na. Bayan tala nga agmay-may sa balay, tabarang makapagpanunot. Iso at ituyak pa lang balay mong agnaad. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige papa, agnaad kay lata dito agingkat kayat yo. Un gayam. Kaano ti kalay sayo ka ni Felisa? Kayat na pa iti makalpas iti panagadal na papa. Sakbay nga kalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayot na naskay na suportaram, iho. Kumusta to store, Aldrin? Nasayat met, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnumar iti daytoy, no di da tayo matlaan. Dakal titulong na day ti anikosyo kada tayo. Wen, Felisa. Pudno day tayo. Ano sa inyo nga ro di tumulong kanina na Linda, ha? Wen, Felisa. Awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen, anti. Tani, rabiin. Kan awanan gumatang. Agawit kayo latan, anti. Da kamin kininsan din do ti makamo dito. Wan kaanakan. Sana bale? Tadamot sila dito istora pagturturugan mi. Da kamin ti agbantay, anti. Wan kaanakan. Kat sa apay ko ma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Mawatan kayo, anti. Kaya't di kagdanag. Tasaan kami matadakas at tao kinidindo. Awan dakas nga aramidan mi dito, anti. Wan, ambok day ta kaanakan. Nasingpet kayo kinidindo, akaanakan.
Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasayaan mo. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay saya atag. Felisa, Oo, inarakop na matan. gapo ta kayat kan may kalaysa. Dumtang tunay ta agundaway, Hubert. Kayat ko, nga iti kabitanan na panawan. Di ka agapura. Nasaysaya at numakalpasak pa iti panagadal ko. Uray agasawa ta. Ituloy mo lang ta ti panagadal mo. Sana lapad ti panagasawa ta, iti panagadal mo. Hubert, Sana bale, tadamat pag naidan ta. Santa nga agnad iti balay. Tada kabukbukudan ta pagtaangan. Hubert. At kalaysa ta kuman. Ikarik, sana madadahal ti panagadal mo. Nga uray agasawa tanton. Agyamanag, tay may naksinukon, Frank. Imo na ngaminan ni Felisa, tawan klase na ita. Imay sinukon ni Sir Hubert. Kumusta ti panagadal mo? Ayos lang. Angie, agkalaysata ko man. Saan pa ang nagkalay sa da Felisa? Di kayat ko, agidan kami ngagkalay sa. Ha? No saan pa'y ngagkalay sa ni Felisa? Di sa anak pa'y matngarod ngagkalay sa. Alakit din. Agkalaysatan. Iti kasta, matulungan ka kanayon iti subjects mo. Ang mga nuad damat kiti di mo maawatan nga isursuro ti instructor mo. Uwan, adda. Tsak maawatan ti pamayan na nga gisuro. Iso nga ron nga kalaysatan. Kat agnaadtan ijay balay. Tapno kanayon ka matulungan. Sige, panunutak pa'y anaimbag, Frank. Ala, aglayon ta ijay balay. Ta ijay kan amang rabi. Itulod kan tulangan ijay apartment yo. Kababain mo't kada mamakan papam. Ang mga nuan niya ti makunada kanyak, taipanak manan ija balayo. Awan ti dakas nga ibagada. Maragsakan da pa'y kit di tamakita da kamanan. O sige, mangantayo lang ta kabayatan ti panagsasarita tayo. Di kag babain, Angie. Kung amin, talaga ang mababainak, Frank. Kaano ti kalay sayo? Pagsasaritaan mi pa, mama. Taaggigidan kami kada insan Hubert nga agkalaysa. Anya? Oh, sige. Awan parikot. Di yu ko man baybayagan, ha? Wen, mama. Madam, may saak lang anak ko rapay. Kan tultulungak dagiti kakabsat ko para iti panagadalda. Iso nga awan maikarit ko akinabak nang, madam. Numabalin. Di ka kayat nga agbalin amanugang ko, Anchi. Ngam, gaputan naragsak ti anak ko kan ka. Kan nasa una, anasaya at kaatao. Iso nga imanugot ak matlaang. Basta tinaskan kanyak, kat naragsak ni Frank. Di kay agdanag, madam. Pagserbiak ni Frank, inton agasawa kaminton. Nasaya no kasta. Kat sige, ibagayo lang no kaano ti plano yo apa nagkalaysa. Apay ngayon sardang mo itiigit ti kalsada, Frank. Sakbay nga itulod ka. Mabaling ka ding agkan ka. Ha? Alan agkan ka kumapay. Sige man laangan. Umasidag ka basit dito ayan ko Sika ati umasidag dito'y ayan ko. Sikan saan ka mat nga agkan iti mabayag? Apag biit laeng. Sige man laangan. Aday ta. Angie, Kasya laang tikis mo? May salaang? Wen, madinusubraan. May mayat, ti kontrolado. Sigurado ka? Nene. Kayat mo ka di, ti lips to lips? Ay, saan? Ha? Ala, pagandara man ti kotsem, taintan. Wen, sige, mapantangaro din. Imayak diti opisina, Manong Flavio. Tada na ibaga kanyak ni Frank. Agidanda ka nung agkalaysa ka ni Hubert.
Wen, nasa umot da ita kanyak ni Hubert. Katawan parikot iti da ita. O sige, planuan tayo nga rudan. No kasano ti gastos. Da Hubert kanukan Frank ti Agastos. Anya ti serbi ti kwarta tayo anaganak da. No sada da tayo ti aggastos. An-anuan tayo nga ro ti kwarta tayo. No di tayo ipaay kadakwada. Muna, tumulong tayo lang tayo ti gastos. Kat ni bakit mo umanugot ka di? Kontrabida da jay. Iso asa tayo nga ibibiyang iti gastos. Ta sigurado nga agungot manan. Kinasaritan ak ni bakit mo. Imay ije balay. Kat nagato nga imbagbagana. Kunana asaan ka no ama ikari ni Angie kan ni Fram. Saan mo nga italtala, kanyaman nga ibagbagana. Tinapatag ita. Ket, ti pakaragsakan da Hubert ken Frank. Total, makitak mata saan danto nga agbabawi. Amang ikalay sa kadagiti nubya da. Wan matkit di, manong. Ngamin. Uray kas nila ang ni Angie. Ngam na amiris ko asaan ang nagbidot ni Frank anang pili kan kuana. Felisa, umadanin ti kalay sa tayo kada Angie ken Frank. Sigurado ka kadi nga umanugot ka? Nga agigiddan tayo nga agkalaysa? Awan mo ti parikot iti dayta. Kasta nga ti kayat ni Angie. Awan parikot iti dayta. Pagsasaritaan tayo, no kasano, ken no nya ti aramidan tayo. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apolos. Ket sika, saan kanto nga tangang babawi, apa ikalay sa kanya? Saan to Apolos, Hubert? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryete ita alawas a napaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Babaunan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apolos. Ket sika, saan kanto nga tangag babawi, apa ikalay sa kanya? Saan to Apolos, Hubert? Magagaran na may papay ti panagkalay sa ta. Insing-asing na ti panagkalay sa ta adagos. Sige, agalay sa atan. Paikalay sa akin ka, iti anyaman nga oras, Hubert. Sige, awanan ti parikot. Nakitak mo't anapudno kayo kay ni Felisa iti tungkal maysa. Iso, sige, umanugot akon iti kalay sayo. Agyaman kami, mama. Agyamanak, madam. Sige, sika nga ron ti makaamo. Agkalay sa kayo lata, iho. Agyaman kami, mama. Agyamanak manen, madam. Ornusan yung arudan ti kalay sayo. Taagkalay sa kayon. O kasano? Nakasagana kayo ni ti kalay sayo? Nalpasyo amin ang tirumpang nga si kasuan yo? Wen mama, Wen, mama. Nasaya at no kasta. agyaman kami unay kada kayo kan ni Papa. Mama, nakasaysaya at kayo adadakkel ko. Kang runaan na, saan kayo akim muntra, iti kalay sami kan ni Angie? Gapot a makita kataragsak ka, iho. Iso asaan akon akim bontra. Kat agpin natag kayo kuma nga agasawa. Wen mama, Wen, mama. Ngayon ti kalay sayo ti mabiit, iho. Si Papalubos meten ni mamam. Pagyamanan mi unay, papa. Pagyamanan mi unay, papa. Ala, agsagana kayon para iti kalay sayo. Wen, papa. Nakasagana kami.
Naragsa ka pa nagkalay sa'yo, Felisa. Hubert. Ang bagay kayo at talaga. Nakapimpintas ka, Felisa. Agyamanak, madam. Aging ka kaniita kat Madam Pailaan ti awag mo kanya. Mama, Kasta, iha. Sapay ko matagtuntuloy ti ragsak. Agyaman kami, mama. Kompletong tiragsak mi. Gaputa nagbalbaliw kayo. Wan, iho. Namiris ko nga uray may salhaang amabaunan ni Felisa. Amay salhaang anak ko rapay. Ngam isumat gayam ti mang tadragsak iti biyag mo, iho. Pudnot ako na yun, mama. Ulitek, ti agkid daw iti pamakawan. Felisa. lipatin tayong tinapalabas, mama. Agyaman ak ngarundo kasta. Katala, ipayan da kami iti adu nga apo. Tapno mas naragragsak ti pamilya tayo. Wan, mama. Adun tong apo, ti ipaay mi kada kayo. Ita, tanalpasan ti kalay sayo. Iso adito'y kayon balay nga agnaad. Sige, mama. Napagsaritaan min kani Angie day taabanag. Kat imanugot, nga agnaad kami dito'y balay. Sige, mama. Matungpal ti kayat yo. Sapay ko tamay kariak nga agnaad diti balay yo. Wan, Angie, maikari ka launay. Kat kayat ka amakalangan, iso akayat ko adito'y kayo balay nga agnaad. Tawan sa bali amang tawid iti da iti abalay no din ni Frank. Sige, mama. Dito kami nga agnaad. Kat ilutuan kayo iti pasig ana iimas ataraon. O sige, kayat ko aramanan ti lutom, iha. Hubert, saan ka di amabalin adito'y laangan balay mo nga agnaad ni Nana Linda? Agraman dagiti dua akakaanakan na. Isopay nga minti kwartada ko maapagbayad da iti apartment. Awan mo parikot iti dayta. Adamat sila iti garahe. Nalawad ang siya'y. Ada siya rin siya'y. Isa komportable ijay dagiti kaanakan ni Nana Linda. Hubert, Adamat sila da mabalin na pagturugan ni Nana Linda. agyaman ako na, Hubert. Ala, intanto sukunan ida inton bigat. Nasaya time may kayo dito'y apartment, Felisa, Sir Hubert. Wan, Nana Linda. Kumusta kayon? Kumusta kayo, Nana Linda? Nasaya at lata. Nana, imay kami tasukunan da kayo. Agnaad tayo amin ijibalay ni Hubert. Kasta tinapagsaritaan mi. Panawan yun da ito'y apartment. Ha? Ang adda ka kaanak. Awan parikot iti dayta. Sige, irugi yun nga agimpake kan agirwar iti gamit yo. Tain tayon iti balay mi. Angie, saan ka kadimot lang ang marigatan dito'y balay? Amangan mat, no saan ka komportable? Awan pagdanagam, Frank. Saan na ka mabannog dito'y balayo? Tauray lagdwa ti katulong yo. Diyay lagluto iti sidaan ti aramidat. Takas ta ti kayat ni mama. Ti ilutok ti kayat na. Agyaman ak no kasta. Ket, makapagripaso ka kadimot lang ang naimbag ka dagiti leksyon mo? When mat? Nasayat no kasta. Imbaga ka ni mama, adi nakakanayon nga ibaon. Tapno adda oras mo nga agripaso. When, Frank? Amo na dayta. Kat iso pa yun na mismo tinagko na kanyak nga igaod ko ti agadal. Kat nasken nga agripaso ak anaimbag. Kasta ti maiparbang, Angie. Angie, adda agi bumbunag iti gamit. Danana Linda. Imakaradan diti balay ni Hubert. Kasta ka di. Nasaya at tada dito'y Danana Linda. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti indrogimi a negosyo. Ala, bumabata nga rodan dito'y kotse. Nalawa da ito'y sila dito'y garahe. Dito'y kayon kinikasinsin mo. Kompleto pa'y gayam ti gamit dito'y. At dapay paglutuan. At dapay electric fan. Kanda dumapay. Wanante, nagpintas da ito'y abalay. Nagasat at talaga ni Felisa, ta nakaasawa iti baknang. No nasaya at imay sa tao, dumtengken kwa na tinasaya at agasat alidrin. Isungagbalin ka nasaya at tapno nasaya at matigasat mo kaanakan. Wanante, Agtalot ni Sir Hubert kada tayo.
Iso a pinagnaid na tayo dito'y balay na. Nga road, nasken aditay dadaulen dayta apan nagtalek na. Wen, auntie. Nana Linda, adain sagana ka merienda. Umay kayo ag merienda iti paraangan. May mayat ijay ta na parparier. Wen, balasan ko. Alain tayon. Ada ijay da Frank ken Angie. Agsasarita tayo, bayat ipa nagmerienda tayo. Wen, Felisa. Nagsarita kami kan ni Felisa. May papan iti inrugi tayo ang negosyo, Nana. Sige, dumngagak iti anyaman nga ibagayaw. Tangay saan min ama asika sa tinegosyo, Nana? Ingkad dang mi ka ni Angie, nga ipaimalatan kada kayo. Ha, Ituloy yung latan, Nana. Total, adamot dagiti dua akaanakan nyo akatulungan nyo. anya ti kayat yu asawan, Anje. Felisa. Kukwa yung tinegosyo tayo, Nana. No anya ti mapastrak ti store, kukwa yun. Anya. Wan, Nana. Napagnumuan min day ta ka ni Angie. No pay kasta, makibiyang kami latta. Tadimi kayat ang mabangkrap ti negosyo. Kang runaan na. Kayat mi, ama isaganaan tayo, ti panagkapsot yun to, Nana. Ha, Kayat mi ngayon ang kapsot kayo, ada si dadaan agastusan nyo. Iso akayat mi kanya Angie nga agurnong tayo, para kada kayo, para iti panagkapsot yo. nagsaya at hindi kasta ang plano yu anak ko. Agyaman unay kada kayo. Ngumapay ngay ako na ayo adi kay bumingay iti mapastrak ti store. Umdasan kada kami tigasat ana ipaay kada kami, Nana. Nakaasawa kami iti baknang. Kat isu dati mang papaadal kada kami. Kat no makalpas kami, maadaan kami to itinatalgad at trabaho. Umdas kada kami daytan, Nana. Iso ati matgadan ti store, para kada kayo, kan kadagiti dua akakaanakan nyo. Nalawag ka di matlaang ti saritaan tayo, Aldrin, Dindo. Wen, Felisa. Kaya agyaman kami. Agyaman kami, ah. No dumuras ti negosyo, da kayo matlaang ti mairanod. Iso adiyo ko madadaulan ti panagtalak mi kada kayo, ha? Wen, Angie. Maawatan mi. Kat di ka agdanag. Saan mi abay-bayan ti negosyo nga intalekyo kada kami? Nasaya at launay, Aldrin. Kat babaan iti store, agor nung kayo mat, para iti masakbayan nyo. Nasaya at nakapasyar kayo diti ayan mi, Papa. Wen, nga mawan mo't gayam ni Hubert. Simrak iti trabaho na, Papa. Sa nabale. Ahwan gayam. Kumusta ni Mama, Papa? Makumikumak iti panagadal ko. Iso adyak nakasarungkar. Awan parekot kan ko na. Di nan kaya tirumwar nga agpasyar akas iti sigon nga aramiden na. No kasta? Anya laangan ti aramidan na, Papa. Tamtamingan na dagiti mula na iti hardin. Iso ti agtrab-trabaho ijay. Tawan mo't tan ti babaunan mi. Papa? Makitak ti panagbaliw na. Saanen anaunget. Ken nasayatan ti panagsarsarita na. Sana kas idi, medyo makaipas dagiti palikas na. Maragsakan iti panagbalbaliw na, Papa. Ala, no da oras mo iha, ikasarong karan, wan? Wan, Papa. Aramidak dayta. Italang ang naggranata diti kantin, Felisa. Wan nga, Rod. Nasaya ta naggranata diti kantin. O sige, agmerienda ta. O sige. Mayat day tinalamis a juice. Ay, uy, makaisumak, Felisa. Apay. Adata, ababaunan laeng. Agad adalta, diti pagadalan, ti babaknang. Anya nga, Rod, katbak nang mat da Frank and Hubert. Data, ang mauy-uyaw, idi ababaunan. Nakaasawa ta, iti nagsisingpot abaknang. Saan lang ang nasingpot? Nataerdapay. Pagyamanan taday ta iti Diyos. Nalabit, aday titigasat, para kadata nga impaay ti Apo. Husto ka. Nga uray nakurapay talaeng. Ababaunan talaeng. Ngam, adamat gayam na pintas ang masakbayan ta. Iso nga ita, naragsaktan. Nga, Rod, kas panang supapak ta iti kinaimbag ti Diyos.
Nasken mat at tumulong ta, no ada ka sa pulan ititulong ta. Wen, Felisa. Nasken asaan ta ngagbaliw. At alyawan ta akanayon tinagtaudan ta. Gusto ka. Ala, Angie. Good luck ka data, ngagpadpada. Wen, Felisa. Sapay ko mata makagraduar ta. Matungpal day ta. Gaputa na pasnag ta nga agadal. Kablaawan ka, Felisa, balasan ko. Kablawan ta ka, Felisa. Nagbaligi ka. Nakagraduar ka iti panagadal mo. Kablaawan ka, Felisa. Nakalpas kan iti kursom nga HRM, Hotel and Restaurant Management. Agyaman iti kablaaw yo. Kasla ka ano lang, day di agpapay tayo ababaunan, iji balay da Sir Hubert. Manon atawon tinapalapas. Wan nga rod, nana. Ita, nakalpas kan iti kursom, friend. Kan, ad-adda apimintas ka. Uray si ka, ad-adan apimintas ka ita. Wen tadamang papapintas. Swerte dagiti asawa yo. Tanapintas kayo nga asawa da. Saan kayo lang nga napintas? No dikat nasaya at pa iti ugali yo. Gusto ni Aldrin. Kat si Kanye, saya atom ti panagadal mo. Tapno makalpas kan tumatakas kini Felisa. Wan, nana. Sapay ko Apalan kayo. Uray kayat ko ti agadal. Ngam awan oras ko nga agadal. Ngamin, da kami ti katulungan ni Auntie Linda ijay grocery. Ala, agadal ka magkaanakan. Dua kayo kinidin dua kasinsin mo. Sige laeng, basta interesado kayo lakit day. Auntie? Wan, Aldrin. Tumulong kami iti dayta abanag. Ay na, agyaman ako na ino kasta, Felisa. Kita, tanakalpas ka iti panagadal mo, Felisa. Kaya't ko tulungan ni Hubert ang mga sigaso iti negosyo. Anya tim ako namin tisingasing ni Papa, Felisa. Sige, Hubert. Agtong palak. Papa, agyamanak iti panagtalak yu kanyak. Lakaya kon. Isodas ka na da kayo, ti magimanihar iti negosyo tayo. Sige, Papa. Kabaalan mi dayta, kini Felisa. Agyamanak manan iti panagtalak yu kanyak, Papa. Frank, agyamanak kan ka, Naawan ka. Saan ko nasa liwanwan ti biyag ko. Uray pa'y saan adataman bilang tinagkatuluyan. Amok, nga umasimsumot la ti biyag mo. Amom ka din apay. Apay? Gaputan nagagat ka. Naanos ka. Kan nasaya at katao. Kasta ka di? Wan, Simple lang ti kayat ko iti biyag, Frank. Ti makaadan. Kan maadaan iti natalgad at trabaho. Kastamat ta na makalpas dagiti kakabsat ko iti panagadalda. wan, matumpal aming da kita. Gapo, taag tinulong ta. Dakelan ti urnong ko iti bangkaw. Gapo iti intalagyo kanyak a negosyo. Anjay, Felisa. Naragsak ka makaamu iti dayta, Nana Linda. Ituloy mi latta ti tumulong kada kayo para iti grocery, Nana. Kan ituloy tayo latta ti agurnong para kada kayo. Agyamanak balasan ka. Kasla kaano lang, day di basit nga store nga enrogi tayo. Ita, may san a grocery. Husto ka, Anjay. Kat pagyamanak mo, daldrin kan din to. Tanapudno da iti trabaho da. Di ka anuman, saan da nagkusip. Day ta ti rason no apay akayat kumat a makaadalda. Agyamanak kada kayo adwa. Nakasaysaya at kayo. Awan anyaman na, Nana. Kablaawan ka, Felisa. Gaputanaan anayan ti balig balasan ko. Kablaawan ka mo't Anjay. Gaputan na saliwanwan itan ti biyag mo. Kat manulaangan at awan, agradwar kan tumutan iti panagadal mo. Wen, Nana. Iso asaya atak ti agadal. Tapno makalpasak akas kan ni Felisa. Nana Linda, nasayaat kayo matunay. Da kayo tinagbalin nga ina kada kami ka ni Angie.
Ket ita, nasken akasarita tayo dagiti anak yo. Ta saan mat ama balin nga aging ingana, kat diyo ida makalangan. Hagyamanak, balasan ko. Wen, Nana Linda, tulungan da kayo iti dayta abanag. Hagyamanak. Mako na anagbaligi kamin iti biyag ka ni Angie. Anaragsak kami. Ngam saan kami anaragsak? Gaputa saan anay ti ragsak yo, Nana. Katapno na anay day ta aragsak iti puso yo. Nasken amakita, kan makalangan yo dagiti anak yo. Hagyamanak unay kada kayo, Felisa. Angie, agtultuloy kuma tinapintas agasat para kada kayo. Gapo iti kinasaya at ti puso yo. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryeta yu ita alawas, anapaulwan, babaunan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.